En stage depuis 2 jours à Sidi Moussa continuent leur préparation. Ismaël Bouzid de l'USMA d'Alger remplace Halish, déclaré out pour cette rencontre à cause d'une blessure. Valid Aïlozic insiste sur les aspects psychologiques et tactiques. Les Verts doivent faire très attention durant ce match qu'il a qualifié de piège. Côté joueur, on est confiant et prêt à décrocher le billet qualificatif pour l'Afrique du Sud. On écoute d'ailleurs Hilal Soudani et Aden Guedioura. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur nous-mêmes, sachant qu'on sait que les Libyens sont très agressifs et on va essayer de justement ne pas répondre par la mauvaise des manières et ne pas être pénalisé comme on a pu être pénalisé avec la suspension injuste de Rafik Djoubou. On a un groupe jeune وحابين يخدموا كامل لا بروف كاينه لا ريوسيت وكاين لي ريزولطا ça se voit بلي كاين ان بون جروب و ان بون طرافاي اللي يديروا لو كوتش بون دروك حنايا بين اللاعبين حنايا ما عندناش كما يقول لك حنايا رانا عارفين بالمهمه تاعنا اللي حسنا فينا مش راح تكون سهله و بور لو بوبليك حنا نقول نوجه لهم رساله. هنا البوبليك تاع الجزائر يعرف فوتبول على بالو باللي هذه مباراة تفصلنا 90 دقيقة تفصلنا على لاكان ان شاء الله. دونك على بالو باللي راح يكون معنا وما يدخلش في ديك المتاهه تاع المنتخب الليبي باسكو سي الفريق الوطني هو اللي راح خاسر ماشي حنا اللي خاسرين وان شاء الله على بالو باللي راح تكون الفرجه ان شاء الله هنايا.